Oke bosku, ini kita turunan sekarang, udah tanjakan tadi. Oke, kita mainkan ya. Oke bosku, selamat datang lagi di channel Arif Fernandi. Dan seperti biasa hari ini kita sedang mengikuti gowes lagi nih bareng tim. Ada Om Mandra juga nih. Manada. Ya siap. Nah, jadi kegiatan hari ini kita ikuti bersama GMI. Ya, kegiatan GMI Go Matai anniversary kedua. Jadi tracknya hari ini pastinya main gunung Om ya. Main gunung. Ya, main gunung nih pastinya hari ini karena Food GMI Matai ada 2 gunung itu. Ada 2 gunung ya. Di atas sana. Asik. Pokoknya pastinya banyak trek turunan hari ini, banyak jumping Om ya. Oh, ada lah. Ada jumping hari ini ya. Ini kawan-kawan di belakang semua udah ready. Cuma hari ini low budget nggak banyak yang hadir karena banyak dinas di luar kota. Tapi nggak apa-apa ya. Kita perwakilan akan membuat ramai kegiatan GMI hari ini. Pokoknya ikuti kegiatan kita. Suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke. Ya, jangan lupa ya. Ya, jangan like, lupa. komen di channelnya Arif Fernandi. Mantap. Ya, teman kita ini. Siap. Wangi ya? Enak di belakang Om ya? Hah? Enak di belakang ya? Ya guys, ini kita sedang menanjak. Ya. Gaskan. Ayo. Ayo gerta-gerdu. Ayo. Ya Allah. Satu tak payah berhenti nih. Letih ya Allah. Ya, baik lagi. Halo. Ya, baik. Jalan. Tengok bukit. Tengok pemandangannya. Seru ya. Gimana Kak? Aman? Aman, tengok sini dulu sekali. Iya. Aduh. Nah, gara-gara tengok tuh. Gara-gara disuruh tengok. Nanti aku bangunin. Bangunin. Aduh.
Orangnya dibayar bangunin nggak? Bangunin juga. Ya Allah. Suruh liatin aku pangulin lah. Ini kita ada jatuh nih. Di sana. Ya semangat pokoknya kayak. Balik ya? Sebalik ya. Oh iya. Kayak aman ada. Aku disuruh liatin jatuh. Kaki itu. Kaki aman. Itu sobek ya? Enggak, aman dah. Tuh. Jatuh sedikit. Jatuhnya enggak seberapa, kalau enggak cukup banget nanti jatuh orang. Kenapa sengaja biar Karena sakitnya tuh enggak seberapa. enggak apa-apa maksudnya ada yang jatuh. Iya. Ini semangat. Mentang-mentang cewek terus minta tolongin. Ya. Aku jatuh. Mampus itu katanya. Iya. Satu lagi. Gimana telat tadi? Ada nih 2. Tuh. Hai Besti, ayo, ayo, Enak kan? ayo. Aduh, gimana kak, masih aman? Iya. Ya guys, ini udah pada berhenti. Man. Oh man. Oh ini. Ini kita turunan sekarang, udah tanjakan tadi. Oke kita mainkan ya. Yes. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need Hampir jauh-jauh dari ya. Keren. Keren. Iya. Itu mana-mana. Ya mana-mana mana ya. Oke bosku, udah turunan tadi itu treknya, turunan ya. Habis ini kita mau masuk. Habis ini kita main hutan. Yuk.
Ini treknya ke kebun kakek. Ya. Oh, oke. Ya, masuk lubang, masuk lubang. Lubang licik. Oke. Pelan-pelan tapi pasti ya. Oke, iya. Yes. Ini treknya main hutan bosku. Wah, iya. Yo. Ya. Kita udah main nggak trek aspal lagi ya, udah trek tanah ya. Aduh, lumpurnya sekali bosku. Apa ini? Gimana ceritanya? Sepertinya. Oke bosku, kita turunan lagi. Ya. Terus. Padanya diturunin, jangan patahkan. Turun mukanya. Oke bosku, sangat curam rupanya. Ya. Bisa kita lepas rem ya. Nanti kita berarah depan. Trek bro, trek bro, trek bro, trek, trek. Yo. Oke. Oh, aduh. Aduh. Yuk. Ya. Barusan turunan cukup curam, cuma nggak bisa kita lepas gas ya, karena treknya ada banyak lubang tadi ya, terus ada kawan-kawan di depan, jadi tidak bisa kita maksimalkan. Kalau nggak rame tuh enak tuh. Oh itulah om, cuma karena ada orang di trek ya, Orang di trek. nggak bisa kita lepas. Jalan jatuh tadi? Bukan sih. Setelah turunan tadi kita tanjakan lagi nih. Tapi lumayan treknya batu tanah tuh, jadi nggak terlalu ini ya. Oke. Jadi prediksi trek dari panitia itu tanjakan sekitar 40% dan turunan 60%. Ya, ayo.
Yuk. Allah. Oke, kita turunan lagi nih. Ya. Ini bisa? Ayo, 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 ayo. Yang penting putar. Betul jalur ya. Yang penting keliling ya. Keliling, keliling. Apaan betul apaan? Om dari belakang Om. Aduh. Kena tipu ya. Ya. Wep. Aduh. Ayo. Udah ngantri gini udah buat nunggu. Asik. Karena Daripada hilang feel-nya dong. kita mau lanjut. Oh, ada trek baru, yuk pakai trek baru kita. Ya, kita ambil jalur lain aja ya. Karena beda jalan, cerita akhir sama nih. Mainkan. Yo, Mana dia? mana dia? Mana dia? Kasih keras. Kasih keras. Ayo. Mana dia? Mana? Solar habis. Ayo, tekawat bosku. Aduh ya Allah. Karena udah kebanyakan jadi payah dorong guys. Joget Om ya. Asik. Baru ini saya lihat dekat low budget. Low budget. 1 jam baru. Nggak sampai 1 jam. Aduh. Nah, kita antri dorong. Oke, bosku. Kita lanjut turunan. Line 7. Yum. Ya, treknya hutan guys. Ya, asik.
Lompat pagar ya. Lompat pagar. Masuk kebun kakek. Masuk kebun kakek. Ya, apa ada nyorak apa? Aduh guys, ada gubuk asmara. Ya. Apa nih? Yuk Haji. Pelan-pelan Haji. Oh, kata laib Haji. Tanjakan. Kata laib Haji. Nah kan? Yuk. Yo, halo, awak, Haji, awak. Ya. Kita ambil trek lain aja guys ya. Capek nanjak turun lagi, mending kita turun lewat sini aja ya. Aduh ya Allah. Ya. Ini juga ada turunan gokil nih. Oke. Ya. Ya, turunannya mantap guys. Pakai deh Lana. Aduh ya Allah. Oh, mangat turun airnya ya Allah. Ayo, lewat. Asik. Oke. Ya. Aspal ya, kita gaspol ya. Oke, bosku. Mantap gas, bosku. Wake up, really gonna ride the sun. Ya. Some good, some fun. Step 3. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience, one day at a time. It's how you operate in cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to time. Grow hard about what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Halo. Hai. Woi, sehat.